ia e la u tala mali ma wai fuksi na ata ole neiva yaso ma le tapenanga o le neiva yaso na u tausia le matanga luenga i Australia i le taimia o wa o ngai Melbourne ia ole matou matanga luenga la ne no tausia katoliko e tele o tangata ese fo i nei ia le au Asia o le au Pasifika au o te iglesias i le atu o momori atu ia le tonga ma le fiti ma le Samoa ua overstay i Australia i la Parisi la mato wolo i tai fo le official farmsino ia ai te mato atu ia i lo le lei fo ia ele avaenga lai tai pe tau fa lili fo ia farmsino ona mo ia ele oni mea tu ngatel pe mai lo man farmsino i patele ia o tai au mai lau fa nau o te mana o e faile test a pasi le test ia o lona winga o mau au la to visa ia mako usuro i kai anga mako aku fai mai lo man farmsino ia ole auto ole a fai mai le to fai upu fa palani le upu le ole pin PEN ia a mata lo i fatulo ia le tonga fai mai sau fai upu i le pin fa ngai le pin fai mai lo male kala le tonga. It's been a wonderful day today. Ai va ila le paki paki ia le farmsino stamp le visa mo fo mau le kong ia o ku le fiki fai aku le fiki ia o le fiki ai mai male kala le fiki. I have been to the market this morning. Ya vai the fear was stamp le kus for la o le fiki o la wongo fo ma. Na le o mai la ka masa mo nga fai mer fa man. So we are all human being. Ya le stamping al kus for la. Ya fa e sa o le va le ko fa fo i mai. Ya o se akai ngai vai yas. Ya ma fa fia ai tato o le o langa le nei tau te ia. Ya e fia i la nga wenga pa ta ua lo tofi ma ia manuia fe au mutiu te o le tato fenga